ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Patpat gag akabarangay ak ida. Agyamanak unay kada kayo. Kapaw, tanuawan kayaw. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kandag iti alagadan di ti lugar tayo? Very much thank you. Agyamanak. Ket ita. Irugi tayo ti meeting tayo. Ay, una yan ito nagtakalan, ito nagpaliwan ito ni Pare Inteng. Apay aya. Apay, di mo makita. Ang naglukmag ita ni Pare Inteng. Na, tiladil-tilawam. Mas laki din baboy, di pa nagkita kiti rupa na. Ay, aguli magkaman si Kabadaw. Ket no, Mike. Kasi ano ngay, adi lumuk, Mike. Anya? Kituan, Mike. Pasig nga kakaimas, digang kananda. Kumplito. Amin, kanina. Naimbag pa ni parenting Tadaw, tigang kanina. At kaakik. Litson. Important nga ara. Chocolate. Kin namin ay. At dapat sigurong chicks na ati lukaw. Anya? Ay, banat. Kadadarayan may anak patag amite. Kadwa may dagiti trupa ni Apo Mayaw. Anya? Ijay kami namangan para iti pangaldaw. Mabalin nga ijay kami meten amang rabi. Ay, kasta ka de, Enteng. Oo! Ay, ibagang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amay. Yan. When anyangay nga road. Wala, agbiyahe akon. Usarag man ti kotsik. Aganad ka iti panagmanehom, Awan ba gayam na angkel mo dito barangay hall parag? At na pa na naamiting tatabadaw. So malagaya malumulumag kin bumutbutsaw di parintay. Taka na ayon ti meeting da. Kanayon mo't amangan iti naimas. Ha? Iti saan pa yung amin na kapitan, Uncle Mau, kit nakutong. Kasta ka din. Wine, imbitan tamay sa amin din na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grupa ababoy. Uy, ala kayaw. Grabe kayo mo't nagsasayaw tatabadaw. Pudno may. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagalang. Lamat-madlaw yung may tatabadaw. Anya ngay kwarog ka anakan. Adamat lang ng sapul kanya. Adda, itatabadaw. Masuro na kitimbaga na. Kasala kayo ka nagrupa ababoy itan. Papanataba kayaw. Saan kumamot ababoy at ipangikumparahan na kada kayaw? Amok. Umapaladay dyan. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanya. Bay-bay ablang kwarog ka na ka. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kail. Yung naglablabays, ay makaraman kanya. Iso akana yun adilawan na ka ni Pari Badong, talimukmag ka nga men. Anya? Ay, kasanumat nga men. Amin nga ipasangod akan ka iti sanino man napapanan nyo, awan ti pakawanam. Kanam amin. Ay na, amuyo mo't na may sak kapitan. Na, Madimat no jakit din ibusin amin nga ipasangod Anya? Kakaiso na nga ito da libre. Anya nga ta, no agpakutong kabasit, Enteng. Agpakutong dyan. Kapulang itikasta nga imbaga ni Pare Badong. Patpatsim na dyan tao. Amok, umapala na dyan kanyak. Saan namin nga iso ti kapitan? Hey, back! May samang pa nga arak mo dito. Ba akon ko nambutan kanya kon, Kabadaw. Di ka kanya kong ungay. Di ka kumaro, bumakay. Anya? Pudno man kami na may saka back, maray. Gapo ta nakainom kan, nagturad ka mo tan nga sa iti kasta kanya.
Mayat, no birngasan ka mo titibak. May sakan na ba ang itan na balasa, marikwanang. Ay sumardeng ka man dita, kabadong. Nimot ko araw, birngasang matiti burangay. Tapos lang amin nagrupa mo't ang burangin kay. Nakita ko may nagkuyog na baboy kan ni burangay, tuyag. Anya baboy kan burangan mag... Naparinti nga kinikwaraw. Anya? Anya nga tamot ti birngas ka kan ni Maribana. Nangataya. Muhaw. Gaputa, under naman ti parinte. Birngasak iti tigray. Ay, sumardeng ka man si Kabadong. Mapan mo ka birbirngasan, hindi padam ataw. Ay, sikat yung sardeng. Nayong ka nga sa uwasaw kanya. Lamanok, aputak. Kaya't mau, tawagan ka mo titinagan naman aw. Pakawan, may sakataw. Awagan na kiden iti manaw. Kanya nga ron ti kayat mo ngay. Asaw, wain, aso ka tuyang. Takas kala asaw, ataul kanya. Anya? Maray, warang. Yak mata nakatagda. Gapwede bertak ka. Nagkunangamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, Maray. Maray, mabalin ka na nga. Idumo ko pwede tayo. Idumo ko pa yan. Katwa na. Nay, si kamot gayam na tayo marituya. Nay, bakit nabartak ka? Kapitan, namamala ko masakal. Parikot ka. Dakil ti parikot mo kunam. Iso ang nagbartak ka. Gusto ka rin, Kapitan. Ay, mabalin ka day. Maamwan day ta. No, anya ti parikot mo, Maray. Ay, di na ko naiayatan ni Badang. Kapitan. Ay, pag kunaaman, di nakan ay ayat ay man. Narod Ibagyan na naman. Manu ka na. Gaslak payasa. Nagsakit nakam ka, Kapitan. Nagsakit nakam ka. Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amam, nagwarasan dito lugar tayo ti birngas naken ka. Ababoy. Ha? Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni Pare Badong? Ketuen. Gapo, takas kalakano agrop-ropa ababoy. Ay nagkarumot day ta a Pare Badungan? Ha? Payman. Anya ti aramida. Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayang. Binirngasan na kano. Ay, paray. Iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak ababoy. Bay, anyat pagkit kita ang bitabagim, Ay, kuha, paray. Naglang kang agbirngas iti padam atao. Nauyaw ka. Idinto tasi ka. Kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla kaaun. Adya. Agdamagakman, Maribana. Anya, Maray, nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, Maray. Sino aburangan nga ibagbagam, Maray? Ni ka di kwarog? Uwan, Maray. Ay, sorry. Naigalis mo tanti dilag. Nagalas mo tanday tangay birbir nga siyo kanya, kagawat ko anang. Ay, pasensya ka lako man kwarog. Naisuro takmatan iti birngas daken kaaburangan. Anya? Mas popular nga min itan ti birngas ken kani Kabadong aburangan nga may tinagan mo. Ni tatabadong ti mga birbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken kata na irwamdad. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka.
Ay, bura-bura. Talaga titara kita hindi at tatabadaw. Kaya't ko nga ibartagan tinaramid na kanyak. Agpada kayo nga roden akin ni Marituyang. Pag kunan nyo matagawat niya, agpada kamay, pininana tuyang. Ngamen, imay mo nagbartak ditoy. Gaputa na sakit tinakam na itibirngas kankwana ni Kabadong. Anyamot nga itimbir ngas kankwana ni tata ba daw? Manok ka na kas kadaasaw. Sa napali ha, sa asawa na mo't ni nana tuyang. Siya ngay, iswan na sakit tinakam ko ita, kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam yaw. Nagbasit aba, nagibartakan niya. Ay nainteng, uray si ka nga rod, kat baboy ti awag dagiti dumaken ka iti maliklikodam. Ha! Ay, makapaasar nga ro, ti aramid na dya aparibado. Di nalakit kita dagiti matana, nakasla mata ti aul. Oh, Kasano ngay maikat ti kasta aber ngas daken ka. No di mo matpadasan ti agpakutong. nakawan lakit ang babay na kanya kung day tata. May sakpay mo't akapitan. Hindi to tayo sukit, badong itlang. Na, At danto aldaw na, hindi nag-iisa ang araw. Uray agparte ka, tab numayawawan ko ti sakit tinakam ka. Numausawa na, agsublimot lata ti sakit tinakam kawang kain. Na, anyat kahit mo asaway. Lawagin man ti panagsaw. May kuidarom ni tata batawang angkay. Ha! Makunamot abuling ti panang birngas na kanyak iti burangan. Ado ti mangkang kantyaw kanyak ita agagayem ka. Ay, Kat katawahan dak no makikita dak. ay, sige. Idaro mo ni Paribadong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang gail. Nasakit na talaga tinagam ka. Idaro mo. Tapno ag nakam dayjay ataw. Para day talaang abanag, idarom na kiday ni Kwaraw. Kat mabalin na kalatamot nga idarom no kayat na. Kanya, Tapno mo. Anda itan, tinay paulaw kapag halagadan, unulintag. Mabali na may darom te si asino man. No agsao ka iti dakas kontra iti padam a tao. wala, ngam saan mo't adakas tinaramid ka? Birngas lang, Mike. Agpapanpay no kasta. No nakarik na mo't iti sakit tinakam ni Kwarog. Apay kiti, adi nakaidarom ngay. Anya, indaro mo matgayam ni Kabadong kan ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitim birngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kabadong. Masurunak mo iti ibir-birngas na kanyak abaha. Yung kagawad, tapos sumardengan na mga ibirbirngas kanyak iti burangain. Buling tikas jay. Ay, sorry ako, Arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. pangasima paray. Ibagam ka ni Kwarog tayo babawi na ti darom na kanya. Diyak kayak ti may barangay paray. Salbag. Kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno amam. Nasakit tinakam ko. Kapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parin kang. Sikatimapan ka ni Kwarog. Ang mga no kayat na nga ibabawi iti darom na. No kasaritam. Diyak ibabawi ti darom ko kontraken ka, tataba daw. Ngam Kwaraw kasya nakadiya baraw. Uyawan ta. Apay, burangan ti panangkit-kitam kanyak, ha? Itarom ka talaga. Saan mo't Kwaraw? Ang aw kulang day jay. Dayton barangay hall ti pagsaritahan ta. Ay natulungan na kumaato yan. Indarom na kun ni Kwaraw. Kalpasan, abir-birngasan nak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Aha, awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak laing pagaraw pa may darumak para laing iti day tabanag.
Ay na. Pumunta na ya. Masapul nga adalom itan, asaan nga ang angaw. Wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si kabataw. Aminat abasol ko, Kuwarag. Anya nga iti makunam, Kwarog. Pagmultag, iti 5,000 ang pisaos. May kadwa. Bayadan na ti aldaw ko ita, ang nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga iti makunam, paribadong, Ay katuwanin na paray. Surotag aming, imbaga ni Kuwarag. Tapno malpasan ti aming. Nasayat. Inton maminsan, liklikam ti agsao iti may sa abanag ang makapasakit tinakam ti padam atao paribadong wit. Awan paray. Uray pa man kunam nga ang angaw mo lang ti isausawang mo. Wano ti ibir-birngas mo iti padam atao. No nasaktan. Idarom na ka Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pare. Aya. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ka iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Agam gaputa mo asaan la asak ti binirngasa. Ingkarkarara ko. Makasarak ka. Iti mangited iti leksyon kan ka paray. Itangay. Anyang iti maalam. Paray. Pakawanan na kumaa. Ikaray. Jak tunol ulitin dinaramid ka. Naamiris ko itan tibidot ko paray. Nasayat mit. Napakawan kan pare. Isuan ni Kwarog ti rumbang at dumawatam iti pamakawan. Kuwarog. Pakawan nagkumamit din paraw. Sige, pakawanan kayo tatabataw. Kat punasan yun tiburan nga imbirngasyo kanyak. Ay, wait, Kuwarog. Kitagyaman na ka. Ay natatabadong. Saan atila ibirbir nga wano sasawam iti padam atao. Tamabalin amay darong ka iti kastang aramid mo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlik. Ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At damot ka no agparparang await liday ang ti kurbada, kalsada, iti batog ti dakkel aponte kayo, abaliti paray. Adda ka no aya? Adda ka no paray. Yan. Idi na minsan narabe. Adda ka no limabas iyay. Aguray ka man. Apay, pare, mamati kamit lang ay iti white lady akong kunada. Ay, mamati ka paray. No, ado dita ti agis istorya nga adda ka no nakita da, white liday. Ay. Oh? Diyak lang mamati iti dayta pare. Malaksid lang no sakti nakakita. Iso, mamati Ay, ti salpag parentingay. Saan ka no mamati ti white lady tuyan? Kano gistorya ka ngamin, akit pa'y nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kas nakakidimod Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbi dayta apag tak-tak-takam iti oras mo. Amapan itog tugawan di tangay istoryal. Adda nga rod ka no ti white lady ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho yabang kagta. Bot ngam lang ti bagbagay. Baka umang amin dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit white lady. Di mo pa na istoryain.
Isumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti amom. Amangan nagpaisumot nga da. Uray man no pud no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Sa bagay, no saan dalakit ti adangran ti tao. Wan Angam saan aday ta, ti istoryaan ko man ni Badong. Ta mataktak lang. Awanin na. Ura sakit mataktakak meten amapan iji barangay hun. Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaruba tayo, maray. Anya, No lumabas na kano idi ijay, at tamay sa ababay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakalabaliti ang nakatalikod, kin ati dog ti buk na. ha? Numaminsan, nakatakdar iti igit ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko araw, no ada nakikita na ang kasta. Mga no ilusyon mo lang day tataba daw. Ilusyon? Anya nga ilusyon? Manon titawin ko achiptano dito yung barangay tayaw. Ngam awan pa'y nakikita. Ay, nagpadaan nyo lang ni Uncle Ma'am. No di kay mamatay, siyak, mamatiak, 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga ni kabadong, kwaraw. Mala, Ay, bayan niyaw. Padasag man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no adda makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man ngagpaisaw no adda white lady. Tano adda, arme kao. Awan mo tiyag parang nga white lady, tataba daw. saan siguro nagpakita kada kayo kwaraw? Da kayo nga eh. Adda ka din nagpakita kada kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung nayo lang siguro dahi tataba daw. At ako naklangaruday. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, ito yung nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta di tawi. Ay, alam nga Rod. Ay, magnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite angkal. Magnatakit din. Kasi dugmit. Makitam ti makit-kita angkal. Anya day dyan, aya. Nagdagsilsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kitama ako. Ay. Ada white lady. Angkal, tumaray ka! Kurang! Ay, uray ito! Wait for me! Benang! Ay, Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pukpukaw ka, intay. Pastragan na kami ka. Kurang! Oh my God! Ay, darasam ka, Rob. Ay, apay aya, anyat na pasama. Mga noomay ti white lady. Anya? Anya, nakakita da kwaro ken kapitan iti white lady. Ay na, mare. Kasta unay apartak ti tricycle ni Guarong idirabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpukpukaw mat ni intay. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga raw. Pudno samot nga ni nga ada white lady nga parparang. amangan mat no adda idi babae anakay ijay iti aksidenta. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iti abanda no kasta arabi eh. Guni-guna kasama ito ni tinalaw sa butang ko iti rabi ay angkal. Saan ako, Rob?
Di ka gurgurigor. Ay, umay ka, kwarong di ka agbat-bati. Yan kay, umadani man inti sardam. Inton kwan, rumabiin tumanain. Ay, gurigurak nga talaga ng kail. Para lang dayjay, agurigor ka. Gasanaw, feelings ko idirabe ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle kaw. Timayab samet na nagraman kararwak gapo iti butang kaw. Kasanon nga ti panagrundayo ita arabi ikwaraw. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay, tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan agronda. Dahito'y katirigan na numaminsan. Ay, sal itkit ditikastoy abyan. Mamati ka ba't siguro kanya akong paray? Palikot kulakit nga raw mabutangan ni kwarong nga agronda. Ay kat aramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. No, mapapanaw da ita, white lady. Parparang iti higit ti kalsada dito, masakupan ti barangay. Kaya nga isi ka ti kapitan. Masapul ang naturad ka, paray. Mapan mo ka sarita. No, pumanaw ay dito yung lugar tayo. At saan nga agparparang. Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamakon ka ba daw? Apay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't kung nga ipapasita, di pa nagkatawag. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dahil? Ay agtal na ka magkunakmay. Sana nga mauyong makakatawag lang kadakwaraw kin para inting dirabay. Ay, amukan pa daw. Sikatin ang loko kadakwarog kan kapitan idirabiyan niya. Ay, agtal na ka ba? Sasawin mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day tanga aramid mo. No di mo kaya't nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak kita arabi ibanag. Nakaduak dagiti tanaw na mapanagronda. Di ka mabutag. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanan? Magpakita pa ti white lady. Tiliwak Na Saan arumbang amapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, aduti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Atay ta, nasindya ko ti kandila. Itungkil ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuya. Sakto agabungot iti nangisay. Dito ya ka nagtagdal. Kampay iday, may sak a white lady. Nagijay dan pa rin day. Agturong dan ditaw ay agpustuwa ka na ibag. Tabut-but ngag ida. Kapitan. Agsagdan kayo. Bakaan nyo, Dayjay. At the white lady ang makikita. Dayjay man, oh. Ayan na. Ay, sinalbagkit di dita a white lady. Nakanayon nga agparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Pagpidot ka man iti bingko, barsakan tayo dita a white lady. Kita man doon ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Nagsaot yung white lady? Lalaki. Sakit di pa daw! Ha? Sak di pa daw! Hey! Sus! Hey! Asit na tayo! Hey! Paripa daw! Uy, paray! Sakit tayo! Ay, kasyanda ka! Ay, ko! Ker aramidem dito iti kastoy nga oras terapi. Hey! Apay nga daka dito? Si kagayam tagpampamarang a white lady, nakangisngisit ka. Anay ka, anay nagsakit na hindi tama din ba ito para? Ay, basol mo. Nagpunang amin ka akas dyan ka aramidam. Laklakayan ka. Yung day talamang lukloko ti aramidang.
Uray akla nagpurigaw ka po iti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko ba iti ospital? Ay, nagsakitan ti pagbagig ka nagititama ti Batbataw. Ay, sige ko raw. Anusan nyo man, taipan nyo ni Pari Badaw iti ospital. Anya, sakti mangipan. Naggurigurak lang arudan ka po iti aramid na. Ipan ko pa ilay di ospital. Makitam, limit litum ti bagim. Gapo iti panang batudakan ka. Ay, agyaman ak tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay. Nga main masurunakan ka. Anya. Kuna lang arud idikan kan, adi kagar aramay. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya nga itinaramid mau. Ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti batutuyang. Jakla pagarupan. Animat gayam Pari Badong tagpampambarang a white lady. Ijay igit ti kalsada. Ay, mas dawak Awan mo't swildo na ang mga ramid iti kasjay kuma. Ay, kaasimat ni Pari Badong abinarbarsakyo iti batog. Ay, basol na. Nagkunang amin nga ramidan na ti kasjay. Ay, amok akayat laang ni Pari Badong ti bumalas. Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti white lady. Ay, wala niya. Kasla kastama ti mapampanunot ko. Dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito lubong. Ay, talaga mo't. Ay, makapakatawa ang makapasurun. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni Pari Badong. Pudnaw, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamot makuna alimitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka ba daw? Kumusta kan nga ay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga ka. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Saan da ka pinaltugan da para inting maray. Agyaman kayaw, tatabadaw. Tawanak iti dahi di arabi Tanuad daak. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Yung mga nuaging gaita, kat saan ka pa ilang nga makapagna. Naimbag ta na agasa na, nagiti dunor mo Pari Badaw. Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanya kiti ospital. Katwan mo ta. Kanya nga'y ngarap. Ay, pakawanan na kumaa, pare. Ay, tumawat ka iti pamakawan kanya. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan na, pare. Nadidigra akmatay. Ikaray, agbalbaliw akong pare. Very good no kasta. Basta tong palam na ita akarim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong. Saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, kadi yun ul-ulitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawin nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattao. Ngamen, uray agpayong ka,
talaga ang nagpudot. Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na. Nabartak samay. Maululaw sa amat. Ay, iso nga agirig-irig. Maulaw siguro, nabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jak man amaw, no anya ti pagululawak ko kumaray. Anya ka na? Maulaw ka na. Ay, Marituyang, apay maulaw ka? Ay, daytoy sa pudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siya nga raw. Maulawak mo. Itay pa'y bigat ang marikrik nakdaytoy. Da kayo laang ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laang ti adda kastoy amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gaputa maulaw tayaw, tawan makukwarta tayaw. Kasanungay? Awan pa'y buena bano, kat na'y anya ti orasan. Ay kat da kamin akan ni Marituyang timang buena mano itilakom, Marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray? Wen nga rod, Mare. Agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuwan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, uray yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy naman kayo kat iti utangan. Saan na mabalin Kunami, ano mabalin, Mare? Ay, matuangak samot ni tinakaro nga ulaw. Oo, nanay. Makita, Marikwana. Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw ka. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saanan? Saan dak nga itaray ija ospital? Kasano ka nga rod ang maagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko, Marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mat nga agitdan ang maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan, Marikwanang. Na, Tapno agimbag kamin iti panagulaw, me. ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulaw ka talaga, Maribana. Ay, matuanga ka. Ay, uray siya. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirig na. Namimpinsan anapukaw ti ulaw ka. Ay, uray siya. Padang! Nakaturog ka man ng malaldawan. Ayunay kami, tay. Makapakingtod kami, tuyan. Ayuray, ala na murmura yan. Aglutukan. At may lutaw. Napanak imutang ni Tatersina ni Marikwanang. Pinautangan na ka? Kinunagdakal din nakasurat di sangwanan di tersina na. Abawal ti utang. Naging uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Kanya, naginuulaw ka. Ay, mapanak sa amin aginuulaw Ay, di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kitten, day ta inutang ko abagas kansidaan. Day talamat maturog tar aramidam. Kitaan niya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay, kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Ito yung kinapudot ti panawan. Ay, pakpakawan mo da. Maturog aklangan nga agmalmalan. Kaya't mau, maulaw ak iti kinapudot na. Sino nga tadya agor-orok? Imbal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka ni inteng riingat man.
Inteng. Ay, agreeing ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Pun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Masadutak na nagpudot. Kasanungay dagiti trabaho nga agururay ijay. Ay bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igma. Inutang ko kan ni Marikwanag. Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yan. Abin tayo sa amot tanditi kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ito'y ngamin nakaro apodot ti panawon ita. Siyak, maulawag. Gapo iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa. Awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Tikag lang aro dun ti panawan. Tikag pa'y tipita ka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston ti panaturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katyagluto na bumangon na to. Ito makaluto ka. Apay akas tati pandagdam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Saan ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Mal. Maulawak nga raw. Na, amin tayon samot. Tandito'y kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano kumaamadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada, ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Di ko man nakalamlami es. Ay, may sa ka man. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na da kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. At saan kamot nga agtrab-trabaho? Pautangan da ko na, tamakain inumakaon. Isunsat ti pagululawak. Sige ka, numatwangak dito isang wanan ti Tersinam. Basol mau. Aso, sinyaramitan nakpa iti basol ka. Iso pautangan na kaon. May salayang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw ka. Ay, unay ka mutin, pare. Ay, saan ka nakita, pare? Pwede nak makita, magnaak, dung pare nakiday. Tanda ni ak pa yung natwang. Ay, saan mo ta, pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kapunta maululaw ah. Ay, imposible, di nakita. Ay, maululaw kami na talaga. Ha? Ay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Ay, si kalaang ay ati maululaw. Ay, ura siya gayam, maululawak mo din. Ay, katagpada ta, pare. Dahil kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Ay, wensa. Tauray siya, nanipot hindi awan makukwarta. Maululawak mo din, pare. Inakman iturog ki di. Ay, agawit ka, pare. Wala, naggapuak mo iti barangay hall. Kit nung mapanak dito barangay hall, pare. Saan ka na mapantawan tao dita? Paingawan. Pinagawid ko iti kakagawad. Ura siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong, pare. Ha? Agpatulong ka? Wen, pare. Kasano ang amatan iti danom may irigasyon. Tapno makapagmula kami imitin kinituyang ka. Saan ka matulungan? Ang nga ti maitulong mikan ka? Pagpatulungan ngayon saan ada kayo nga opisyal iti barangay, pare? Di lang tumat ngamin malaglagip mo. Agmula-mula ka pa lang. Kahit wen na, pare. Iso ti solusyon. Tapno mataan iti kwarta. Masapol nga agmula. Maulawak paikit din amang panunod iti dayta nga ibagbagam. Inakman la maturugin. Apay, nagapuam ka ba daw? Mapanak ko ma dita barangay hall. Ang mawanmet ka no ti tao dita, mare. Talaga nga awan.
Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagbudot mo't nga minunay ti panawag. Wait, nasabat ko itay. Mapan ka maturaw. At mapanak ko maagpatulong. Takayat pitang mula. Agmula ka? Wait, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga griklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay alangan nga may manan dito tersina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga ron kay. Mabayin akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba daw? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami ba? Isu akasapulan may tagi na nga. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawangin. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga ron makaudong kay nawan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kay gamak itibas kay. Mala, ano sa nga ron ti tricycle ko pagluganan. Apay aya. Basta, lumugan kan. Ay nakwaraw, kaanutan to pa'y amakadanon ijay ilay. Kat agsarda-sardeng mo dati tricycle mo. At ado pa'y ti panagsardeng na ngam jay panagapantina. Sungarod ako nagnanusan. Na, nagsardeng manan. Nagandar ka mutin Nagandar kan kunak na Na, masapul pa'y pampagam tapno agabantay. Jak namin maibibiyahin, nana. Si madutak namin ang nagpasada. Na, nagsardeng manan. Pampagak manin, Ay, unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawan. Maulawak tumanan iti pudaw. Tsaka matanagan. Basta pampagak day taong agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Tapay alimbabas. Nagsapat. Isa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ije bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na iji bangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Ba't maturog ka laang ba't nagmalmala? Kasano nga rod, maadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, ay di bangkag mo. Ay di nakman surwan, nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan di inutang ko ka ni Marikwanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Day, kwarab. Anya day tararami, day? Tarimaan nagdayto'y tricycle ka, tatabataw. Kababay nga ipasadak, no, karasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle, ma. Intun malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag, tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Saklan na kaamiris, itinlugan ko ni nanatuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno madan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Tangaro na itan, napudot ti panaway. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno day tatabataw. Iso ang madigayam, tinaka-istambay latan. Asino nga ti tataulan di aso, salaki! Asino ka nga tatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay. Ambong awan, pare. Ha? Kin sa anak ngo may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan lumabas pa rin. Ay kat mapanak man dito bangkag ko, pare. Aya.
Narigat ti Maldawan, tanapudot ti Panaway. Pudno gayam ti imbagan ni Badang. Mapan ka ijay bangkag, mao. Katwid na paray. Mapan ko man kita, dagiti mula. Na, nagmamayat ti tubo na paray. Ngam di nakman papaapalan. Kat sigurado nga doon to ti mailakaw kabunga na paray. Ha? Kat no adon to ti mailakaw, adon to mat ti kwarta. Na! Kat saan to mat na maulaw ni tuyang ka. Adon to ti kwarta may paray. Kat nutikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusan paray. Oh! Nalakalang, ba't nga'y pamuspusan? Ay, maulawak inteng. Ha? Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka, Junghaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Naskan nga tinulong ta. Ag tinulong nga. Mapantamad agmula ijay bangkag ta. Kas inaramid na paribadaw. No nagpudaw ta. Naaramid to pa'y na paribadaw. Di takit din kabailan. Intan, tapno makaado ta ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululaw may imbagan to, di ta pa nagulaw mo. No, adan ton may gamanta akwarta. Sige. Intang arudan. Dempyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan ang maululaw? Nadlaw mo matgayam day ta marikwanang. Uy, sana kun ang maululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun! Kasta, ay imbagman. Naikat matan nga agpay so ti panagululaw ka. Katuan na! Ay, nay! Nimut maribanang day ta sumungan. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kanintay. Ay katagbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskuan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamis as soup drinks maray. Tainumin tayo. Ay kastra ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Syakmat ng tigumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayat yaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan di pilyag. Marikwanang, ayan di tao, di kang ginaan alakom at tinapay. Abda dita sango maray. Pilya mo. Ay, kabaranggayan. Agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige. Dito ang pinagdibusan ti Sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.